Così, mamma, malo engleski da uči, malo sutra kontrolu, da upiše engleski. Ste. Što je ovo B? Što je ovo? Srpski, ono. Serviramo i držimo vreme. Otkad je ovo englesko? Što je ovo bre? Pa nema za kontroli. Da jedu njivu. Kako njiva bre? Pobliski da daći. Pa dolazim ja ovdje za dotke bre. Sabiranje udruživanja. Šta ovdje piše? Pazi, ovdje imaš neparan broj sabiranja. Jeboj ti mati da. Znaš, pičku mati. Što sam teo bre? Nema. Brate, da vidim bre. 3 sata kasno. Wow, učio sam, da vidim, da ću peticu. What? Matematika. Ja učio matematike. Ej, budalo jedna. Ej, budalo. Iz matematike, znači matematika. Sve bre. Da, ubit ću se bre, sutra imam kontrole, idem rano u školu oko 12. Idem oko 3 sata u YouTube u školu, ajde bre.